Khubor Phibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakongsan mentaka singi Shillong. Wating ban sailut ya kemensim idwi kentu Lieutenant General Mohit ya kishipai bala shongthan. Penkop buram ganong kse ya ki champion. Donot para donot ya keren umintri rang badu bat umintri rang ba ke Meghalaya. Bat rakhe Voters Day ki Samla ke Meghalaya. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam benya. Haka jingkeren haka lempung ye kenduk lang ki shipai bala shongthat Ex-servicemen rally kablalong haktem shipai 58 Gorkha Training Center Happy Valley haka arp kendai terik Kyllalyngkot Lieutenant General Mohit Vadwa SM General Officer Commanding 101 area ulayaro bat penpau ke jing sngongu ya ke jing syakri jong shipai bala shongthat na kebenta kari. Ula Khubor da kebaong kesorkar bat kekenhun shipai jong keri berok kawai ki pikir bat ki kershan na dong shadong ya ki jingdon kam jong ki shipai bala shongthat na do ke pension ki rishen ki la sumari ya ke kwait kekia ya ledi ya ki kurim bat ya ki kun ki kti jong ki. Ha ke juk kapor ule kentui ki shipai ki bidang don ha ki kam syakri ya keri ban long ki bashlur bat ban beret no ya ke mensim artetin ban yada ya ke suk kesan jong keri. Ulo ongru Yadai kiput kisam ke Meghalaya naduk basdang haduk bakut. Hakini ke lempung ye kenduk lang, la shimenta de ki hajar ngut ki shipai bala shongthat ki kurim bat ki kun ki kti jongki. La ya tairu i ki lat ai kam ai jam babunjat na ke benta jongki. Ki doktor betebet ki lepelong ye ke jing sumar na ke benta ki bapang beshitam hakini ke lempung. यहाँ उपस्थित सभी मेहमान, डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स, कमांडेंट जीटीसी, कमांडेंट एआरसी और सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, यहाँ मौजूद और भी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के बहादुर जवान, सबसे पहले मैं सभी वेटरन्स का इस रैली साइट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका यहां आना इस इवेंट को एक गौरव और ऊर्जा प्रदान करता है। मैं सभी वेटरन्स का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि जिनके त्याग बलिदान के वजह से हमारी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को एक शानदार इतिहास मिला है। आप सभी ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन जगहों में नौकरी की है और अपनी ड्यूटी को बेखूबी से निभाया है। ये सैक्रिफाइसेस के वजह से ही हमारी आर्मी की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी गई थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने वेटरन्स की देखभाल और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक अवसर मिला है। ये हमारे लिए केवल एक फर्ज की बात नहीं है, बल्कि एक सम्मान की बात है। हमें ये कार्य करने के लिए पूरी लगन से काम करना है और करते ही रहेंगे, जिससे यहाँ मौजूद हर पूर्व सैनिक और हर वीर नारी को वो सहायता और सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। आप सभी के लिए इस आज के ईएसएम रैली का जो आयोजन किया है, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कंप्लेंट्स हैं, इन दोनों का आपका सलूशन हम आपको दे सकें। इस रैली में जैसे आपको पहले भी बताया गया था, तो हर एक प्रकार की आपकी फैसिलिटीज़, मेडिकल कैंप, लीगल इश्यूज, बैंकिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी चंद सुविधाएं आपको दी गई हैं जो आप यहाँ पर जाएं और उनका आप लाभ उठाएं। इसके अलावा मैं ये भी गुजारिश करूंगा हर एक वेटरन से कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है तो यहाँ पर एक ग्रीवेंस सेल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इस कंप्लेंट का पूरा हम समाधान करेंगे और जल्द से जल्द ही आपको इसका हम सलूशन देंगे। मैं आपका सभी का ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खाली इस रैली साइट पर नहीं, बट कभी भी किसी भी वेटरन को कोई भी समस्या हो
आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पूरी Kadorbar Shnong Raj Saukur Nongse Hakajanmit Arpu Pratrik Kyllalyngkot Kalapenkop Buram Ya Kanongse Sports, Social and Cultural Club Hadin Baka Football Team Kalara Ekanam Ladu Haka All India CM International Gold Cup Kabadangkut Dangshen Hajylla Sikkim. Hakajingalam Jongba Daniel, thank you President. Naduk kapasdang snem arjar arpusan ke tim nongkse kampat mat setia ya kejing syarem habaro Kilimpung yelekai. Badang haki benai beladep kelara ikanam ladu haki Shillong First Division, badminta ke kenti kelara se ikanam champion haki Limpung yelekai All India CM International Gold Cup Championship arajar arpusan na Jylla Sikkim. Hakini kejingalang penkop buram ledonlang Menteri Ketenat Sports ba Wailat Miki Shilla, MLA Kemelim ba Ronnie Vilingdo, President Meghalaya Football Association ba Hamlet Dorling, bat President ke Shillong Sports Association ba Bante Dorling Do, nalor kinong yalam shnong bat kipai ba shenrang bat kentai. Bat kejing shisha ko ba Bante ni. Man lagi tournament bisa yo iba ka first ground kalau overhead harus stadium. Tang sih bentar kita saya diri dia ke first ground. Hado pemihak yang perkat tunggu ini, pemihak perkat awan pay yang itu ke pay Sikkim, Kyllalyngkot nak pay khubor. Kini mereka support. Bapa penong ya di nongkikam, hado imadanial, hado di players, hado traditional. Teman IOI yang tersyar. Nak mau ni officers berhek nak berhek nak ke health department. Akan mau berandong ketua semi final di dalam Ex-servicemen. Hantai apa kagawai lagi program Ex-servicemen. Ngaya ini kita syang langit sebab. Syang lagi baik apa mobile phone. Marbalay na pinyo bandang ground ro tamba na sa janay ay dito siya. Tagatu kapati yang nakachiti ito. Tangkaway mga request kami. Ya paro. Pagkata ka ba siya Jylla nakapos ako. Singaw hawat karsan ya kati ko yung itang nakapos ka dyan. Kata ba ito pa? Ngatin yo alasay next year kanila ka nongse haka Super League tang suran si mat sudah suruhan nongse kata ini dengan berbagai bagi support mental whether they win or lose I want to see that you are there so much kata ini but Niyoi kamtam hak ni kejuk dong. Ke sports ni kamtam ke football. Kalau day ketam kamai ke bahman. Di players ni lekai hati Premier League, hati La Liga, hati Inter. Ronaldo hak system, hak season. Jadi kamai kalau poin nyawa hajar perut sisnya. Ini semua tu bakal donbosco opportunity. Bagi yang ini bah, Meghalaya ini donbosco ada. Mereka mentang itu Khuborjylla. Ini donbosco katakan, bakal tam Meghalaya produce fight. Kinong yele. Tambah awal ini miyoi ambil orang jing nanti dengan kenok mandauti we are here to build. Haka arpu kendai terik Kyllalyngkot kejingnya kendo bat kejingnya keren hapadeng Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi bat Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukonrat ke Samla kalolong ke besar donot para donot. Da kejingkemen Menteri Rang Badu ula ailat bat pediang ngobha yo Menteri Rang Ba ukonrat ke Samla ha office jang hanong ba New Delhi.
Hakini ke jingya kren, Menteri Rangba ke Meghalaya ula IT ke thup sandur ban penroi ya ke Jylla nadu mentau snem arjar arpun riu hadu snem arjar lai puar. Ula kerpat ru Menteri Rangba du ban kampen he ya ke mang pisana ke benta ke Meghalaya namar ke dei ke berit bat ke don kami ke jingkershan borba jong ke sorkar India. Ukonrat ula kublai kerpang ya Menteri Rangba du ya ke jing sebun bat jing UI jenga jong u da ke batin ro syakrdop ke UNESCO ban itu khmat no ya ke jing koridor bat jing long bekerpang jong ki jing king jeri ha ke perthai ke bedantang hang ni ha Meghalaya. Menteri Rangba ula pasyat hagi kesangkti jong Menteri Rangba du ya ki jing don kambaro na ke benta ke 39 National Games arjar arpunyau ba ke Meghalaya kala pediang ban pelong ya ka. Ula penpauru ika jing sngongu ika sorkar India kamtam ika jing it bekerpang jong Menteri Rangba du keri India yaki paipa ke Meghalaya. Friends, as you are all aware, the Jinkinjeri or the Living Root Bridge has been sent as the official nomination of the Government of India for the UNESCO World Heritage Site. I take this opportunity to thank the Honourable Prime Minister as well as the Honourable Minister for Culture for considering our nomination. Thank you. Khuborjylla manusnem ya ke National Voters Day la rakhi ha ka arpusan trik Kyllalyngkot kasngi basdang bat bami perthai ke Election Commission of India ECI ha ka arpusan trik Kyllalyngkot kat kendai smasan pau. Da kini ke jing rakhi kini kasngi lehikai bat pensngotho ig pai bat nong shong shnong ya ke jing koridor ke senchar khadar pai pa. Lekentu ya baro ki voter ha ki Jylla ki badan Kyllalyngkot India ban shimenta ha ki election da ka balet ban thep ki vote ban jet ela ki nong mi khmat ha ki ying darbar thau an ke Jylla bat na ke benta ki ying darbar lok sabha jong kari. Lekentu ru ig Samla shinrang bat kenthai ki balakenjo khat pras nem shaning karta ban khinkor ela ki vote da ka bashimenta ha ki election hala ki jong ki Jylla. Habakren pat chigilat pathai Khubor ha Shillong Press Club ha ka arpu kendai terik Kyllalyngkot arjar arpun riu Usarvendra Pratap Singh State Director My Bharat Meghalaya ulai thu bah ka lai phau terik Kyllalyngkot arjar arpun riu ringkat ka jingetri lang ka Sports Authority of India but ka Sports and Youth Affairs ka Meghalaya kin penlong ya ka jingelang ka bekerpang na ka benta ki nong tap vote ha ka sin beningkong ha GN Stadium Madan Basketball Polo. Uba Bobby Walang, State Youth Officer, Directorate of Sports and Youth Affairs, ulai thu kumba arspa nilai spangut ki Samla ki bayo ban tap vote ha ka sin beningkong kin wan syakani ka jingelang but en samru ye ki electors photo identity card dan ki epic ye ki ha ka ni kasngi. Briefing the programs on the Voters Day program. State and Union Territory capital along with the district level National Voters Day Padayatra across the country has been held and going on. Objectives of the promote of awareness of the importance of voting, democratic participation among youth and especially first-time voters, encourage voter registrations, corrections and electoral details, and inform the participants in elections. Mobilize My Bharat volunteers. As you know, My Bharat organization, Ministry of Youth Affairs Sports, is registered millions of the My Bharat volunteers across pan-India to strengthening institutional collaboration between My Bharat and Election Commission of India, create a nationwide uniform observance of National Voters Day through the participation of civic actions. National Voters Day Padayatra Sunday and Cycle Democracy Walk on 30th January 2026 is on schedule in Jawaharlal Nehru Stadium Polo Grounds with the supports of Director of Sports Meghalaya. The key highlights of the program, what will the activities be going on there, our colleagues, my friends, Mr. Bobby Walang will brief all of the key highlights of the activities. This is the second phase of our program. The first phase was on the 25th of this month, that was a National Voters Day, and this is the second phase. We are having the Padayatra and a cycle rally. Tomorrow, the program will be held in JN Stadium basketball court, and Sri
Dr. BDR Tiwari, the CEO Meghalaya, will be the chief guest, and the Deputy Commissioner of ISCA Sales, Madam Kurba, will be the guest of honor. And we will be inviting the first-time voters. Most of the first-time voters will be there during this rally, and we will felicitate them also. And then we will distribute the epic card also on the same day. And also after the rally, after the program, we'll be having a short Padayatra. As this press conference we have called as directed by the Ministry of Sports and Affairs, and this press conference is happening all over India. So most of the district they have completed yesterday, day before yesterday, and today in Meghalaya we are completing today. The other highlights of this program will be that this program is collaborated with lots of stakeholders, like from the Sports Authority of India will be there, the Directorate of Sports and Youth Affairs. Kelumpung Yilla Kai Cricket ia kebeletip ke First B Sok Pedang Cricket Cup kebela pelong Hamadan Sokjer Kendai Mer Baridwari Boy District mentaka sengi ke arp Kendai Terik Kyllalyngkot kala poino asya kebekut hapadeng ke jingakun final ke Federation of Khasi and Garo People Baridwa persya ke Sonapur Bulls Asang. Hakini kelumpung Yilla Kai Cricket ke Federation of Khasi and Garo People kala yok bandra ke nam ladu da ke bepelim no ke Sonapur Bulls Asang. Hakini ke sengi penhak perdai kini ke jingile akai lawan bansa hilang dos im kerat marwet upa im kens im kumukongsan ha ke jingdon rengkat urang basnong ke Baridwa uba Yohanes Narleng kumusembut kongsan uske trishnong uba Rik Lapang lembat kiwe de kiri urang ba na kini ke than. Habab hai patsya ke jingile akai hakini ke sengi ha ke first inning ke FKGGP ke balatit ningkong ke lalak bantit haduk shispak kendai pauran na ke cut ar over but hap not saw wicket. Habapoi ke palitit jong ke Sonapur Bulls na ke liang kinong kawang ball jong ke FKGGP ke lelek kai baha ke bala pelong ya ke Sonapur Bulls bantit tang shispak sauran but hap prau wicket na ke cut ar over. Kebala pelong ya ke FKJGP ban job sendon da prapunyauran bat kur sendon ya ke nam ladu pada ke song pisa ke basau pau hajar tingka bat ke Sonapur Bulls kelawan ke kerdan baar bat ra ke song pisa ke baar pau hajar tingka. Kumban shipen pau kini kelumpung yele akai ke deru ke jingile akai kriket ke beningkong ha ke balawan ban shimenta de ki player bat ki klub beper na Meghalaya bat Assam bat kidon haduk kumba khat riu teli ki klub ke belawan बनेशमेंता हाकनी के लंपोंग और ये बॉलर अंतिम बॉल लेते हुए और देखना है क्या होगा और ये देखते हुए हवा में उछल दी 6 रनों के लिए हेलो 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 निकल ठोक 4-5 देख हाँ ऐसा इंतजार नहीं करना दे दौड़ और ये पहला ओवर देखना है कितना रन उठा सकेंगे लेकिन ओ ये रन नहीं काफी अच्छी बॉलिंग पाए सोनापुर टीम और यहाँ पर दूसरा ओवर लेते हुए बॉलर रन अप एंड से देखना है क्या होगा मिस कर दिया बॉल डॉट बॉल और कैश अमाउंट ऑफ ₹20,000 जोरदार तालियां ये सुना और पहले ये ट्रॉफी उसके बाद मेडल जोरदार तालियां और Bat dakini ki Khubor ngila poisya ke bakut tak haduk pengindesem yang kublai shibot.